suyaykuy Ustaspaqa suyaykuy Wamangalawmanta Witamunaykama Arqipalawmanta Kutimunaykama Uyarichik kuyasqa llaqta masillaykuna Urqulaw llaqtakunapi kaqkuna Kaypiñam kachkan ñuqanchikwanñam ancha chiri tarikullachkan Chiri wayra muyukachachkan Apamun ancha chirita chaywanja Unquyta apamuanchik Chaynallataq ayllunchikmanpas Yachasqaykichik hinapas Chiri unquykunaqa kanmiriki Uhupakuy, chiripisti, sasasamay, hinaspa wakiq unquykunapas Sumaq kawsay punchawninchikta pisichinman Warmanchikunapata, hinaspa machupayanchikunapatapas Chay miriki, riqsisqaykichik kilinchitu Munan hamkunaman willayta kay apachikuykunata Puntakaq rimay, jali waqaychasun ukunchikta Upakusunchik llapan aychanchikta Ima llamkayta tukuruspapas upakusunchik Allinta mikusun, kallpayuq mikuykunata mikuspanchik Iskaykaq rimay, chirimanta waqaychanakusun Siminchikta maytukusun, sinqanchiktawan Ama chiri ukunchikman yaykurunanpaq Kimsa kaq rimay Raktata pachakusunchik chakita hinaspa junita Maytukusunchik cebolla hina Astawan chiri tutakunapi Raktata maytukusun puñuspapas Tawa kaq rimay Mikusun llapan mikuyta Juntachisun sapapunchaw kawsachikuq mikuyta chaynapi kay chirita karunchanapaq hinaspa unquytapas karunchanapaq Pichqa kaq rimay influenzapaq hinaspa neumokokupaqpas vacunakuna Suqta kaq rimay waqaychasun chirimanta warmakunata hinaspa machupayakunata Raktata pachakusun chaynallataq kallpa apinapaq mikusun Hanchiskaq rimay waqaychasun uywanchikunatapas Cobertisuta ruapuspa chay ukupi waqaychasun tutakuna hinaspa Churapusuntaq kawsaypa hupanta huni kanankupaq Yanqa mamayaymantawanki Yanqam taytallaymantawanki Chuyunayanchik patata Chiriqa amaya sasachakuytaqa apamuchunchu sumaq kawsakuynikichikman hinaspa aylluykichikmanpas Ayllukuna waqaychanakuyqa llaqta runa hawan llakaymi Kay willakuytam chayachimusunki aprode Secure Catholic hinaspa AFD nisqanpa yanapakuyninwan Alintuta kachun awqillaykunaqa paykunaqa kaychaykamchkanchika rimarinninchu nisqan programa llanchikku a través de redes sociales, plataformas digitales chaynantaripi a cualquier momento enlace kaykunachkanqa frecuencia 100.5 y 89.7 FM de Radio Agricultura rico awqichalay panchalay atenqa kunanriki rimarisunchik riki kay aviso nisqanmanta awqillaykunaqa kachkan microprograma y chay pasaykuchkanchik kay chirimanta imakuna rurananchikpapas bien kay aviso ñataq chayamun riki desde Seda Ayacucho kunanmanta qallaykun riki
racionalización nisqanchik yakutarika zonan cortachkanko hasta kay hamuq viernes puncha hasta jueves punchakama hasta 19 jueves 19 punchawkama kunan punchaw pajarin mincha chayñataq lunes, martes, miércoles, jueves hamuqta unen semanata kachkanja cortes de agua nisqanku awqriku yakuta cortanqaku imaynampi astawan limpiachkanku riki kay kikapata huchata chayñataq riki cortachkankuta riki kay cabrapata huchatapas chaytapas cortaykunqa imapas astawanqa chakichispankus mayllachkanku aywichkanku rikaw chaynapi watanpi chuya yakuchata upiananchikpaq mana chayqa riki siempre hachachakuchkan huchakunaqa rikaw hasta baldellaman churaykunki yakuta hinaptinpas semana churaykuptin kaq sikinmanmi tiarun riki hunchuchankuna rikaw ima hunchuchankunapas kachkan chayna pasakun chaymi riki hatun huchakunapas mantenimientotkuna yachasqanchiknari puquypi astawan riki tukuy chaqa llapa imachakunatapas apakuykuspan chay yakukunarin chay huchanchikunaman y chay pukunman tiaraqarin rikaw chaykuna mana allinchu chayta limpiezata riki ruwaykullachkanku awqirikuna pani challaykuna chaynaqa hayna punchaw ñawincharqanchik chullamanta manaña kunaqa ñawinchasunñachu ichaqa riki hawan yakaychik yakuchata riki wisikuykunchik chaynapi pisiptinqa chay yakuta upianaykichikpaq aywikunaykichikpaq chaykunapaq necesario riki awqillaykuna panchallaykuna chayñata riki chaynallataq kay aviso meteorológico nisqanpas kachkanta rikaw kay aviso meteorológico chayta riki willachiwanchik siempre senami ñuqanchik siempre senami nisqanpata willakuchkanchik riki naspa apamuchkaykiku kay willakuykunata imapaq chaynapi yachaspaykichik qamkunapas riki hawan kanayki chaypaqmi kay hawan kanapaqmi yachaspaqa riki kasunchik wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchikna kay Perú suyunchikqa machusu kay Ayacucho marca suyunchikpas machusu kay Huamangallapas machusu hinatin hawanchik riki wayrapas huk lawninta wayran huk lawninta manamik runtuparapas huk lawnin chayan huk lawninta manamik parapas a veces chaynamik partinta chayan partintaq mana hinatin a veces chaymanta chay willakuy hamunata mana creenchikchu may ñuqapa wasiytaqa chayanchu ni España rikaw mana chaynachu sino eso es en general wawqillaykuna pallaykuna kay Ayacuchomanta rimatinchikqa maylautapas kay Ayacucho suyuta kay provincia Ayacucho nisqanta chayanmanmi riki parapas imapas rikaw según kay willakuyman hina kunanqa ima willakuytaq kachkan wawqillaykuna panillaykuna kaypi riki niwachkanchik kay nisunchik kay Huancayo, Ayacucho, yachasqanchinara Huancayo lawta huninta sutinchanku riki Sierra Centro nispa rikaw y chaymanta uraymansi kachkan riki ancha wayrakuna ancha chirikuna wawqillaykuna pallaykuna mana llumpay wayrachu sino tumpa wayra chayachasqanchina kay tiempopiqa riki chiri wayracha rikaw kallpan riki yachasqanchina chay allin riki chakranchikunapi chay tamukunata riki hurquykupinchik altuman chuqapinchik chay apananpaq riki allin chay sumaq wayrachakuna riki wawqillaykuna pallaykuna kay cosecha wayra riki entonces chay kachkanqa y chayñataq chaywanñataq yaykuykamuchkan ancha chiri wawqillaykuna pallaykuna ancha chiri chaynata niwachkanchik minchamanta riki qallarinqa kay chiri rikaw chaysi kay jueves punchaw viernes sábado punchawta kay semanapi kay patachay punchawpi hawan kananchik wawqillaykuna pallaykuna porque kay ancha wayra riki chayarimunqa kay cosecha wayraya mana chay luku wayrachu mana luku wayrachu no chay cosecha wayra y chaywantaq kay chirichakuna yaykuchaykamunqa ancha llataña wawqillaykuna pallaykuna ancha llataña kay nishkanchik kay Huancayomanta o kay Juninmanta qallaykuspa hasta Punukama kay willakuyqa kachkan y kay surlawkunaman más chiri kanja wawqillaykuna pallaykuna chaynata niwachkanchik chayñata riki kay pitaq kay telefónica mama telefónica kunan isqa ripukun chinkakun aviakun manañam telefónicata rikunkiñachu ni chay tienda punkukunapipas telefónica o Movistar niqkuna riki kan y celular ninchikpipas telefónica riki kan y chaykunas manaña wawqillaykuna
panyayguna kanja ñachu porque ña nirjanchik ña añan kay Telefónica empresa española paykuna rantikurunña kay Perú suyunchikpiqa pikunaman hasta wanqa rantikurun niki kay Argentina lawpi kaqkunaman argentinokunañam kunanqa dueño riki kay Telefónica nisqanwanqa pero kay empresa argentino mana riki Telefónicachu sutin rikaw huk sutin natin ya desde Alberto Fujimori kay Entel Perú nisqanta rantikurusqanmanta chay Telefónica chay Movistar dueño ina kakurqa kay Perú suyunchikpi kay sistema de comunicación nisqanwan rikaw nas munasqankota hasta cobrakuqku rikaw antes kay huknin empresakuna yaykuramusqanmantañam riki antes kunanqa kachkan rikaw competencia nisqan tarifakunapi principalmente chay wakiq compañías operadoras paykuna tumpa baratullata cobratinko Telefónicapas munay mana munay chayman riki churakullan riki aunque kayqa extrañankichik riki kay Telefónica nisqanta kunanqa huk dueñoyuqñamiki mana ñamiki Movistar nacho dueño riki wawqillaykuna palaykuna dueño riki chay huk empresa argentina nirqaykichik natin seriki kay semanamanta ña autorizqaña kachkan wawqillaykuna pallaykuna hinaspa ninriki manañan sutinqa kanja Telefónica ñachu sino Integrated Perú S.A. chaymi kunan punchawmanta chay sutiyuqña wawqillaykuna paya kunan punchawmanta chay sutiyuqña yaqa hayka killachkarunpas rantikusqanmantaqa imaynanpitaq mana kunanchalla chay sutin cambiarunchu nichkarqanchik y willarqaykichikña porque chay documentowan papelkuna chay marcankuna chaykuna churay tramitenkunam demoranqa iskay kimsa killallatapas chaymantaqa huk sutiwanñam kanqa nispa nirqaykichik justumente chay ña cumplikuykunña riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kunan punchawmanta kunan 00 achillay pachamanta sutinqa Integrated Perú S.A.A. nisqanña wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa Integratel chayna sutinqa Integratel internet integra Telefónica Perú ninanchik allá integra Telefónica Perú Integratel chaynañan sutin wawqillaykuna pallaykuna kunan punchawmanta entonces chisikamalla hayna punchawkamalla kay Telefónico Movistar sutin karqa kunanmantaqa ya Integratel Perú nisqanña wawqillaykuna pallaykuna kunan punchawmanta entonces rimaypas tukunqaña rikaw maykaman kachkanki Movistarchu Clarochu Vitelchu mayqinkunaqa chaykunachu nanaña chay kanqañachu kunanqa Integratel nisqaña sutintapas ni yuyachkasunpastaqchu a veces ninqa telefonita maskachaykuman a ver ima sutiyuq kachkan maylapi chay sutin maskanapas mi ruamin ninchu chaypim chay maskana maypi chay ruanmin nimpis kakuchkan bueno chaykunapi mana ancha teléfono hawakachanchikchu pero a ver si encontramos roaming chay roamingpi hinallachu kachkan Telefónica sutin imaynacha a ver cuentas seguridad privacidad pantalla bloqueo mama cancho notificaciones sonido rutinas dispositivos a ver kay pichu kachkamba dispositivos conectados manacha quick multipropósito manachacho entonces a ver conexiones kay pichos mi kachkan a ver modo redes uso de datos a ver uso de datos manachaypipas cancho manaña a ver kay redes teléfonoypi mas kachkani ñacho sutita cambiaron cuña y mainaerika aquí está proveedor de servicios sigue Movistar Perú inallaraqmi kachkan kay telefonoypi Movistar Perú proveedor de servicios porque ñuqapa kay huknin teléfono Movistar rika hukninpis kachkantaqma huk sutiyuq rika inallaraqmi kachkasqa seguramente cualquier momento kaytapas cambiaykunqaku bien entonces sigue sunchik wawqillaykuna pallaykuna willakuykunata riqiñanikichikña Integratel Perú ñam sutinkunanja manañam Telefónica ñachu ya nitaq Movistar ñachu seguramente kay celular huklatachu utilizanqa imaynaya bueno hamuq punchakunapi chaykuna yachachkasunchik rikaw
Cheñatariki kay hayninpa niskarqaykichik hasta kay línea de Nazca nisqantapas rantikurusqamiki llapa chay mineros informales nisqankunami incluso ministro hayakuchkarqañariki ministro de Cultura chay solicitaqkunaya documento ikichik ña presentakamuychikña chayna periki lotisaspa rakinaykupaq nispa chaytapas kamas chay punchawkunalla perimamuchkarqaku ña perimataq pasakurun ñachasqanchinariki llumpay qijakuna karqa chay ministro culturatam kunanqariki kay congresoman hayachisunchik hinaspa chay periki mana allinta contestakuptin hayarusunchik imaynama kay chay línea de Nazca nisqantaqa ranti karapuasunqa nispariki wawqichalay pani challay chaynata nispariki wawqichalay pani challay nichkarqaku nichkarqaku chay wakiq kay suyunchik defendiqkuna rikaw allinmi huk parteqa rika wawqillay pani challay chay rimarinku notin chayta mancharikun kay ministro de Cultura hinaspanmi kunanqa riki chay resolucionta anulaykun hinaspa ninkurun deja sin efecto resolución que reducía líneas de Nazca entonces chay línea de Nazca chay kunanqa minuciarunña wawqillaykuna pani challay minuciarunña manaña minucianqañachu porque minuciarurqa y chaytam riki kunanqa anulaykusqaku como anulaykunkuña hinatinqa manaña riki minucianqañachu wawqillaykuna panchallaykuna chay ministro de Cultura kaqay huk resolución resolución viceministerial número 134/2025 chayta publicaykaramun kay diario oficial El Peruano nisqanpi y chaynapi nichkan kay plano perimétrico kay reserva arqueológica líneas de Nazca y geoglifos de Nazca nisqanqa hinallam kachkan yachasqanchinariki pichqa waranqa suqtapacha kimsa chunka kimsan kilómetros cuadrados nisqanriki karqa tupusqa desde puntamanta pacha y chayriki Ministerio Culturapa makinpi kachkan yachasqanchina punta abuelokunapa rurasqankunaqa imakunapa riki paykunapa makinpi rika desde coloniamanta hasta qhipakama rika Inca tiempumpi o virreinato tiempumpi o pre colonia o pre incaica ninchita chaypi tiempupi kaqkuna riki kay Ministerio de Culturapa makinpi riki wawqillaykuna pallaykuna y kunan riki kaypi nichkan hinallam chay mana minucianqachu desde 2004 chay watapi riki kay documentota ruwaykusqaku chaynapi kay líneas de Nazca nisqan riki chay reserva arqueológica nisqan chayna sayaniyuq kananpaq riki 2004 llapiñam papelinta ruwaykusqaku pues chay watapi churaykusqaku riki kay pichqa waranqa suqtapachaka kimsa chunkan kimsan hectárea nisqanta rikaw quizá más hatunpas karqa chaynaytan churaykurqaku rikaw pero chaytamiki iskay waranqata hichuspa la mitata hichuspa riki Hoyta munarqaku riki mineros nisqankunaman paykuna solicitakusqaku riki yaqa iskay pachak masnin kasqa riki solicitukuna wawqillaykuna pallaykuna pero ña riki autorizananpaq hinaña kasqa pachak pichqa chunkan yaqa chayna yupay mineros forestales riki mineros artesanales o mineros informales nisqankuna rikaw aunque forestales nisqapas igual pues desforestanqakuchu pero ichaqa riki kay línea de Nazca nisqanta riki desculturizanqaku rikaw chaynanpataña rimaswanchik rikaw entonces chay pasakuchkan riki wawqillaypallay allinpaq kay comunicado kachkan kay documento kachkan hinatinqa riki kay asuntomanta riki manaña ancha rimay kanqañachu pero ichaqa kay situación riki mana chayllapichu dejaykuyta munachkanku astawanqa hisp'ikachinku kay huk sutita rikaw unidad ejecutora de Nazca nisqanta wawqillaykuna pallaykuna
Entonces kay unidad ejecutora naskas kunanga jawarinja maykunapim kachkan chay chay líneas de Nazca nisqankuna chay dibujuchakuna chaykunatas jawarinqa hinaspa kaqllariki paykuna lutisaykullanqaku ten mana chay tupaqninkuna kaqkunataqa posiblemente rikika chay minerokunaman qunqarikaw nisqanku kay línea de Nazca chay ukunkunapik kachkanmi tukuy rikchaq mineralkuna riki principalmente jolli rikaw chayta mas minerokunaqa munapayakun rikaw mientras chay hatun empresakunalla munapayan kukirikchaqa mineralkunataqa rikuwawqillaykuna panchillaykuna. Entonces chay unidad ejecutora nisqañas kunan qhawaykuchkanqa kay líneas de Nazca nisqan chay planota maykunapi kasqanta hinaspariki paykuna nin hinallan waqaychasunchik kay patrimonio cultural de la nación nisqanta y chayñatariki hasta UNESCOpa reconocisqanmi kachkan kay reserva arqueológica línea de Nazcaja nispa nisqanku riki kay riki punta abuelokunapi rurasqa chayman yaykuruspa liu allaparuptinkuqa chinkarunqa rikuwawqillaykunapiqa chinkarunqa porque carronkuwan purinqaku kikinkupas purinqaku hinaspariki anki hawankunata purinqaku hinallam kanqa mana malograsaqkuchu ukullantam aspisaqku nispa niptinkupas igual malograkunqa rikuwawqillaykunaman igualmi malograkunqa imaynanpi malograkunqa porque siempre hawankuna purisqaqa imapa riki runayanmi rikaw ñanyanmi chaymiki kay ñanninchikunapi sutilla rikaw purisqaq mana purinkichu hinatinmi riki sutillataqmiki chaypa rikuwawqillaykunapallayku chayñata riki chaynallataq kaqay nisqan riki kay mesa técnica nisqanta riki kay Nazcapi kaqkunawan wakiqkunawan instalaykunkuña incluso kay Nazcapiqa nisqaypina manan purinku chakiwanchu chay línea de Nazca hawanankupaq avionllawanmi hawachallantam pawaspalla purinku anki ña riki chay chawpinta pasachkan carretera mana chayllachu incluso chay chawminkunata pasarurqañam chay carrokuna carrera coche ruraqkuna y chaykunapas malograrqa pero chaykunata riki como kachkan Ministerio de Cultura pa makinpi waqaychanan Ministerio de Cultura rikaw seguramente hawachirqa kaynimi kachkan limpio chayllanta purichik nispi no tiki chay ninkunata purirqa pero según willakusqankuma niskarqaku chay líneas chawpinkunatam pasarqarirqaku nispa rikaw incluso kunan kay carreterapa riki chaynin puriqa kay lineakunapa hawanta riki purichkan lo que riki como disimularonku pakarunku inateriki kayla wakla uriki kachkan reserva arqueológica wawqillaykuna pani challaykuna mari kay programa llanchikpi mas rimari chaynataq kay Ocitran yaykuykullanña kay naman riki kay aeropuerto Jorge Chávez nisqanman hinaspa riki hawaykullan chay tukuy chay deficiencias nisqankunata primero niskarqanchik manas en realidad chay avión patianan chay tukusqaraqchu faltachkanraq pedazo tukupananku o sea haynawata apurap hawanpukunpi arita munarqaku seguramente turismota hawaspanku chayman turismokuna hamunqa chaypi qulqi cobrananchikpaq kayna wakna nispa hikutakuraqku rika pero según chay empresarios avioneoskuna paykuna hawarirqaku nasnin achkaraqmi faltachkan allichan imanata waknamanqa ripusaqku nispa paykuna mana munarqakuchu ñuqaqa envidiakuspachu imaynanpitaq chay mana riyta munankuchu nispa pensarqanchik incluso chay empresariokunapa contrampi rimarqanchik rikaw chayta reconocenchik pero chiqapta hawaykuspaqa riki faltasqa riki achkallaña rikaw entonces chayta rikaw que diciembre pasio noviembre ya perachos arinankuq karqa chaymanta puchuchinko diciembre paqña mana suchuchinko riki mana enero paq mana marzo paqña mana carnaval paqña mana semana santa paq mejor semana santa pasaytaña kachun pacienciaman nispa riki chayna acuerdoman chaykullarqaku pero kunan hallaykun ña funcionayta haynimpa kay 1 de junio manta oficialmente anki pruebakunata rurarqaku chay pruebata ruraspa manachu musharqaku imaynaya primero chaqaya yaku lliw paqchakuykusqa chay oficinakunaman iskay oficinakunaman kamas chay punchawchalla
seguramente ima yakuta kanman chayraq riki cuenta tukuruni chay yaku qariki sanchina rikayna hatun edificio kunap kayna hatun wasikunapi kan riki incendio kati o sea ninara ora y captin chay amachananpaq rikaw alto periki kachkan cañuchakuna churasqa y chayriki pegaykuspaqa nina rawrayta qallaykutin chay amachananpaq rikaw y chayninchiki altunkunata purichkan riki chayriki mana sumaq wichqasqa seguramente chay kichaykuptinko como mana funcionarqachu aeropuerto chay wichqarayakurqa rikaw mana kicharqakuchu pero kichaykunkuña funcionananpaqña bañukuna funcionananpaq chay kichaykunku teriki tuquchakuna cañeríakuna seguramente mana sumaq churasqakuna karqa chayninkunata usukamuyta qallaykurqa riki wawqiykuna pallaykuna iskay oficinatachus milio riki yaku sotorosqa y chaykuna kachkarqa y chaqa nishkanchik chay avionpa tiyananpas faltanraqsi uk pedazoraqsi faltachkan chay pavimento churananku chay pista churananku chay avionkuna manaraq completutaraqchu pawachkan porque imaynanpi chay pedazokunaraqsi faltachkan chaysi nishkanku riki mejor kay punta aeropuerto taya tiyachkachunku chay hukninta tukupaykunankukama nispa mana chayllachu sino chay sistema equipajes chaykunapas fallarqarinsi riki wawqillaykuna pallaykuna chay qallaykuyllapi rikaw mana chayllachu sino kay kachkan micron riki especial kay aeropuertopa riki especial aeropuertomanta yaykuspa lluqsinanpaq chay especial kachkan pero ichaqa ima pasakuchkan chayna especial kachkapinpas microinas purikuchkan chaypiwaqpi baja sube baja nispa chaynas purikuchkan porque mana chaynapaqchu sino kanan paraderos exclusivos rika paradero exclusivo kunan sapa esquinapis sube baja nikuchkan chay carro entonces chaytam anyachkarqaku manam chayna sube baja ninapaqchu chayqa aeropuerto ukuman hawapim kanan especial paradero entonces chay paradero kunallapim runataqa bajachinan y subichinan directo aeropuerto y aeropuerto manta hawaman lluqsichispa chay paraderonkunapi bajaykachina y chay paraderonkunapi subiykachispa riki kay aeropuerto man chayamunapaq pero kunanqa sapa esquinapi sube baja nispan chay carro purikuchkan y chaypi mana riki timpunpichu carro chayachkan chaychiki kay aeropuerto marinapaq riki pichqa hora antes tarinayki rikaw chaynapi primero chay carropi demoranki chay ukuma yaykuruspa tukuypi demoranki chay demoracionninpi rikaw achikyanki rikaw y chaykuna kachkan sasachakuy kay aeropuertopi riki wawqillaykuna panchallaykuna mana chayqa allinchu aunque claro chay aeropuerto riqkunapaq allin chaysi wakiqkunaqa imata rurachkanku mejor taxiwanña pasakusunchik mañay wak sube bajawanqa nispa wakiq aburrikuspanku taxikunataña riki contrataspanku yaykuchkanku taxiyuqkunañataq aprovechakuchkanku pachak solista cobrakuspanku riki wawqillaykuna panchallaykuna mana chayllachu rikaw hatampas yaqa cualquier mercadopa hatan hina riki llapa fierrokunata chay trianguluta rurarunku chay fierro construccionkunamanta chayta mana chakaparuspanku chay gras sintetikukunatapas hatarqarinku chaykunaqa mas sumaq charaqmi kanpas gras sintetikukuna total fierrollaña kaylawan waklawan mercadokunapa hatan hinaña cruzakuchkan nispa rikaw chayllatapas riki sumaqta riki tapaykunmanku karqa kunanqa riki kanmi tapanankupaq huk sistemakuna rikaw triple A manta rispa manam triple Aqa allinchu mejor ya kachkan riki tapanapaq kunanqa huk materiales plásticos nisqankuna especialkuna chaykunallatapas utilizaykunmanku karqa pero manaya ni chaykunatas utilizankuchu hinata chay fierronkuna chakarayakuchkan chaymi nichkanku wakiqa rikaw Santa Anita mercadopa hatanchuswaqa hasta Cusqueñokunapas nishkaw kay Cuscopi mercadoykupa hatanchuswaqa nispakuna hasta Huancaynukuna uklaw llaqtayuqkunapas nichkanku rikaw waqa llaqtaypi mercadopa hatankaqllaña nispara o chaychusmi aparunku o chaymantachus copiakurunku nispakuna rikaw entonces chay kachkan rikaw
penjaypaq pero chay diseño original ninkurikaw chay plano rurasqankupiqa mana chaynachachu kasqa sumaqcha rik hatachanga kasqa riki chipruchakunaraq rikaw pero mana chay fierron hawakuq rikaw pero kunanqa apurawpi chayta ruwarunku rikaw mana chayllachu hasta ña rimarunchikña chay avión tiyanmanmanta ña rimarunchikña carronmanta ña rimarunchikña chay equipajenmanta ña pichqa hora faltachkaptin rinayka aeropuertoman total riki kay aeropuerto mana chayllachu torre de control mayay mama hasta torre de control chay vidriunkunapas racia vidrios wawqillaykuna pallaykuna chayta chay usitran riki tariron hasta imaynam kay torre de control kayna racia vidriowanqa churasqaqa kanqa torre de controlaqta imapas kay torreta pasaruptinqa avionkunam riki saschakuypi karonqa kay torre de control yumpay importante chay torre miki llapa avionkunata controlan riki tiyananpaq pawananpaq o alto perik ama saschakuypi kananpaq riki entonces chayta kay usitran tariron hinaspa kay lab nisqanta riki chay lab miki chay administran kay aeropuerto tarikaw y chayta multaykun wawqillaykuna pallaykuna achka qulliqiwansi multaykun wawqillaykuna pallaykuna chay vidrios de torre de control mana allin kasqanmanta entonces es kay musuq aeropuerto riki tukuy saschakuyniyoq kachkan chaymi nisqanku riki ama kayna saschakuyniyoq kananpaq ama chay punta aeropuerto tuichqanmankuchu kaqraqa wakiqllanta aparunmanku karqa y allimanta astanmanku karqa riki hukninman riki y chaynapi mana hawakunmanchu karqa y a la vez chay riki imapas sachakuyninkunata riki chaywanqa pakanmankuraq karqa riki ari chaykuna hawanapaqmi kayn allimanta allichachkanchik chaykuna hawanapaqmi allimanta riki nirqanchik nispa pakanmanku karqa riki kunanqa paqwayta wichqaruspataq lliw astarun riki astanapi chaynapi kayna saschakuykuna kachkan riki wawqillaykuna panchallaykuna rimari mas rimari chaynallataq wawqichallay pani challay kay leyta riki ruwaykamuchkanku kay congreso ocupi kay kaspi kaqkunapaq chay kasqa riki kay contratación administrativa de servicios nisqan y ñuqapas achka kutita kasuwan llank'apakurqani y chayñataq chay hukninwanpas rikaw entonces kaypi kasniyoqkunapaqsi kunanqa hamuchkan achka beneficiokuna wawqillaykuna panchallaykuna chay beneficiokuna mana karqachu rikaw anki achkaqmi kasuwan kaqkunaqa nombrasqa quedakuykunku rikaw chay pandemiapi llamkasqankurayku rikaw kunanñataq chay kas indefinido chaykunam karqa rikaw entonces kunanñataq riki huk beneficiokunata urwachkan como CTS chaykunapas kunanja kanqañas mayor beneficiokuna kanqa kay kasuwan llamkaqkunapaq wawqillaykuna pani challaykuna entonces porque kay kasuwanqa único beneficio karqa imallam descuentaykusuq kanki natin seguro challaykimi que seguro único beneficio hukqa karqachuma como cualquier trabajo rika como cualquier trabajo siempre seguro kanan rika chayllam karqa riki pero kunanñataq huk beneficiokunapas kanqañam nispa nichkanku riki wawqichallaykuna pani challaykuna entonces kaymanta riki huk punchaw hawarina kachkanqa mayqinkuna chay beneficios kuna kanqa kay kaspi kaqkunapaq riki wawqillaykuna panchallaykuna chay kaspi kaqkuna necesita algunos beneficios siempre llamkapakuspaqa riki chay beneficiokunata riki siempre munanki riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chayna kachkan kay asunto del CAS y huk punchaw kay beneficiokunamanta riki masta hawarina kachkan pero kaypi nichkan chunka iskayniyuq beneficiokunas kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna chay kasuwan llamkaqkunapaq beneficios a ver kunan riki mejor ñawinchaykusunchik a ver ñawinchaykusunchik mejor a ver kaypi hawaykusunchik kay régimen CAS gozará de derechos laborales derechos laborales aguinaldo pasman ayta kunan mayqin beneficio kunata kanqa llapantaña rimaspaqa rimaykusunchik ña riki kay aprobaykunku kay congresopi y kay a ver primera votación segunda votación pichu kay chaytara hawaykusunchik puri kaypi nichkan rikaw comisión llapira
claro, Comisión de Presupuesto nisqampi Jainimpa 4 de junio ta aprobaykosqaku riki, pero kayqa manaraq riki aplicasqaraqchu kanqa wawqillaykunawan pallaykuna, porque Comisión Presupuestollaperaqmi kayqa manaraqmi kayqa naraqchu riki chay plenopi aprobasqaraqchu, pero kay aprobakuykunqa hinaptinqa mayqinkunataq kanqa beneficionkuna, kaykuna kanqa riki, a ver ñanchaykusunchik. Primero, compensación de tiempo de servicios, chay CTS nisqan riki, watantin llamkapachakurullanki ya chay huk propina especial kanqa riki, CTS nisqan. Aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, chay aguinaldo riki manan kaqchu riki, kunan chaypas kanqaña Navidad nikita, año nuevo kita husunkiña riki kasuwan kaptikeqa, kunanqa todo kasllawanña llamkapakuchkanku, municipio pipas Vinchos pipas puro kas, uk iskayllañam chay naja chay por imaninkum chay confianza ninku, a cargo de confianza, pero hipa hati chupachakunaji hinallaraqlla chay con confianza kachkan riki, pero funcionario kunamantam rimachkanchik ya funcionarios principales o jefes de línea ninchik riki. Entonces bonificación por escolaridad paps kanqaña wawqillaykuna pallaygun caso llamkapaqkunapaq, chaynata asignación por 25 y 30 años de servicio chaypas kanqaña kasuwan llamkapakurunki unayña chay asignación nikipas kanqa por 25 y 30 años de servicios. Subsidios por fallecimiento y sepelio chayqa karqachuma, kunanqa kanqaña chay subsidio pas wawqillaykuna pallaykuna aylluyki wañukunqa warmi chayki churiki o qusayki chayriki o taytayki o mamayki hinapiqa kanqa riki kay subsidio por fallecimiento. Kayqa manam liw ayllupaqchu, warmikipaq, churikipaq o qusaykipaq o mamaykipaq taytaykipaq chayllapaqmi kayqa, ya, y cualquier beneficio chaynallam riki wawqillaykuna pallaykuna. Chaynallataq incluso wakiqa beneficio piqmi tayta mamataq consideran solamente warmi o qusan o warmin chayllata rikini, churitapas a veces consideranchu kay, pero kaypi imaynay kanqa chay reglamentoraqchu qhawana kanqa riki kay leyta aprobamtinqa bonos de productividad chaypas, bonos de productividad, contrato indeterminado chaypas kanqaña contrato indeterminado, pero kachkanmi contratos indeterminados waki oficinakunapi, como caso niwachkarqaku kanmi contrato indeterminado kay pensión 65 pi chaynataq programa juntos nisqanpi riki, y huk clase programakunapipas kan chay contrato indeterminado. Chaynata acceso al comité de administración, fondos de asistencia y estímulo chaypas kanqata. Contrato indeterminado para personal comprendido en decreto de urgencia, chay decreto de urgencia aplicakunapapas. Asignación familiar chaypas kanqata malla mama allin kakuchkasqa kay kasuwan llamkaqkunapaqa yaqa nombrawpaq hinaña, nombrawkunallam kayna beneficioyoqa. Lactancia materna pre y postnatal de 45 días. Chay kasuwan kachkaspa wachakurunqa warmi tenga yaqa killa maschan, yaqa killa chawpin riki permisakunqa riki, semanallañam faltachkan wachakunaypaq permisawaychikña tenga pasakunqa riki, chaymantaqa ñuñuchkani wawa chayta nis killaraq puñukamunqa riki wasimpi, y chaymantaña kutiykamunqa llamkapakuq. Chaynataq homologación de renumeraciones chaykunas kachkan kay beneficio riki wawqillaykuna pallaykuna, chayta riki kay chunka tawa votowan riki kay comisión presupuesto nisqanpi aprobaykullanku tawa riki mana votasqachu riki, chaytami kay APP manta riki mama ley dictamones presentaykusqa riki kay proyecto ley número 3117, chaynata huk proyecto pas kachkan 3471, y chaynataq kachkantaq wakiqkunapas wawqillaykuna pallaykuna. Chaynapi riki kay derechos laborales nisqanta kay contrato de administración servicio de CAS, decreto legislativo 157 paykunaman beneficianapaq riki wawqillaykuna panchallaykuna. Entonces kayqa comisión llaperaq aprobaykunku faltanraq riki hayk'aperaq ya kay plenopi aprobanqaku, kay hamuq killakunaperaq chayta mama Boluarte allin minis firmaptin pasanqa, mana firmaptinqa segunda votación manraq rinqa, kachkan allin ñanraq riki, pero
una parte está bien, ¿no? Pues ya un capaco canchi que nos paga siempre necesitan beneficios sociales ni san con nada para que entonces que hay piniscanete hachunga tabayo huchunga es que hay beneficios económicos ni san beneficios sociales económicos ni san que hay muchos proyectos de caso auge de economía más rimari chaña tariki chayna liata kaitaita antauro que jainimpa que guamangachim chay gamorga incluso libro te presentan que Universidad Nacional San Cristóbal Guamán ocupe na pericao escuela de maestría nishan pericao chay maestría local limpe chay presentación turanango carja chay mangriki mana chayancho ricao tarriñas risja y tarriña casjangraico y maya pasaron pas manaña y hay cuchisja cuñacho que hubiera cochata hasta punco perique rima pacos pampala pacos pamana mi hay cuchivan cocho prohiberoanco libro y presentar la morane janis parica mientras hay local piñataxe suyas jaco juntaña suyas jaco visita cona y castancona prinas parequerin mairi coremoncho chay antauro jalullanes pareque chay ocupiñata rima paco y pero tardes chayaros jarika itaita huerajo chariki ni libro tapas presentancho chaymanta que huerajo chak chincaron ricao Huklao piñami que con la mana presentaron chuklao piña ni para huklao con la cachcan local con la chatrik solita y como carga sea privado daña para hay algún nacionalista o etnocacerista para con la cachcan local ni con la chay piña mejor ya presentación privada ni sandaño lo hay como carga ni libro tapas presentancho y nadie que ni chayman tarima y cancho chay punchao manta ripukur chay ratullacho y maya pasar pues que está hubiera cocha Antauro, Anglicao, que publica de Caramorjaco, Antauro no asistió a su presentación del libro, sus seguidores indignados en escuela posgrado, ni san pericao, chay posgrado, chay maestría, chay posgrado, chay chay pasacoron que hay yaki ni son chiricao, yaki Antauro pa, manda ni libro un tapas presentará chiricao, chay na que guamangapi, man alin chasquicos, jacaron que hay taita Antauro, ricao. Pero ni cargan chiricao, man, ya me que con una punta tinaña chuchaita antauro chasquis caronga y manaña ni punta tramor genatimi eso se que incluso ya imatap sinaña ricao taita tinaña jatica chacorja corico con palegona ricao me encuentro acá en la puerta de la San Cristóbal de Huamango y está programada una conferencia sobre la presentación del libro Ejército Peruano, Milenarismo, Nacionalismo y No-Caterismo, pero la seguridad de la universidad. ¿Cuál es su nombre, señor, para identificarlo? Él cumpliendo órdenes de arriba. Al próximo supervisor. Señor supervisor. Bueno, nos están pidiendo el paso. Una conferencia debidamente autorizada, se nos están pidiendo el paso por disposición de la seguridad al mando del señor supervisor que no se sumó. Entonces, señor, le hemos pedido esperar. Hace una hora los alumnos están esperando en el aula. Procedo a retirar. Señor, hay una universidad, hay una conferencia pactada para mí Antauro Humana. Están los alumnos ahí. Ya han pasado todos, a mí no me dejan ingresar. Entonces, yo ya hago constancia que me estoy retirando porque me impide el paso a la universidad, a pesar que tengo dificultades. Chano, una pasa, collar, jacay, universidad punco, perica, manía y cuchita, unas jacocho, tardes chayarosja, tardes chayarotinche, manía y cucheraco, o imagina, autorizas a casjaje, en el rector, si autorizar o pia autorizar capa pero que hay punco con anga controlas jaleñame que mandañan fácil y hay cuñacho ricao pero que hay penichcanco según algunos comentarios cantidad de comentarios que hay picachcan que Ayacucho se hace respetar contra traicioneros Huamanga se hace respetar Nis Parique que hay pública de Garamuc. A ver, aquí hay más. Qué bueno que no dejaron ingresar a este peste Nispacona. Bueno, todo comentarios negativos, Ricao. A ver, Caipi Maniscanta. Vaya a tu casa, Nispa Openichkan, ya fuiste traicionero, Nispa Caipiña Tanisca. A ver,
pasamos a la hora cabana, hora umeke nichkan, rika, o piñata nichkan, ya no eres mayor, solamente eres mayor de edad en España, rika, cheñata kaipe nichkan, mayor de edad, traicionero, busca protagonismo. Creo que se fumó Nispa piñata, noticia puro negativo, ¿sabes? Se quedó fumando, manda cancho ni chulla, hay en favor ni perimay pasado. En todas las universidades les permiten estas conferencias, Cusco también lo hizo lo mismo, como se cree que en todas las universidades se puede hacer lo que le da la gana. Cusco man risca, ya presentas libronta, pero en fin, todo negativo ahorita. Fuera droga, en fin, pero comentario con atajabachcanche, para que fumas pe lullaban ya escuchan todo negativo, no hay nada positivo. Ese abuelo ya debe dedicarse a otra cosa, vendido de la patria. Bueno, en fin, ya hay en todo tipo de comentarios que hay huera juchapa con trampe. Manañam cuyan cuñacho Antauro taja ya fuiste Antauro ya niscanco y cae con at evaluas panco candidato rinam paja alguien meninga coracho imagine cheña terico ojillecona pellecona cae jurado nacional elecciones ni caramo que cae taita Vizcarraja manañam rique afilias jañacho partido o sea ina kikin partido manta anularon cocha inscripción en ta ojillecona pellecona cae jurado nacional elecciones. Porque paikach que imanasja, porque paikach que políticamente inhabilitado, que no tenga mana, ni kikimpa partido kachkapimpas, mana que atinjacho lanza coito ojillecona pellecona, perique candidato tarique acliananco, chaime posible candidato kachkar jarique jatecni que Salvador del Solar, paitam nichkarjaco, pero Salvador Solar tapa somos Perú tajme. Año que con Merín que nis parruega pechcanco, no tengo más que Salvador Solar era un gato, ¿sabes? Salvador Solar tapas jao pechcanco, pero inhabilitado tamunachcanco, China, pero ya te san China que hay congreso me ya hay color que hasta pongo con tapas jaita cachas, pero no es wichjaror jaricao, que taita Salvador Solar, chaita huaques con una mancha chcanco, ricao, China roasuan, mana China pasa con ampa mejor inhabilitar son chinis para el congreso pe inhabilitar picachcan que Vizcarraja inhabilitas gañam cachcan gaitaga pero chajare que más watakunata ya pachcan que che inhabilitación ning marico aujere con parego entonces que jurado nacional elecciones pues ni caramo que Vizcarraja manañam escribis gañacho que quien partido un política pe inhabilitas que cascan arai con ningrico aujere con parego cheña tari que Mama Buluarte ya se China que lamar juchanchik taranti cara mori que aunque cae picach que iskairima hukumi tratado de alta mar huknya tah merike che lamar juchamanta especial loco kachkan huku naparika huku plan parika chaita jarike punta watata roarjaco y chaita mana Perú firmar cacho pero nichkanko que tratado alta mar chay Conbemar chay yapam chay pa brasulang menis panichkanko chay conbemar igual que conbeagro chay conbemar rical chay benin Perú pa jamanañam chay 200 millas marinas kapunan ñacho chunka millas chayañam kanan uy naña chunka iskay millas chayaña kanan y chay wakij ñatajme riki jay huklao llaj o sea totalmente libre riki pipas maypas y aygos panchalhuakunan pagricao porque kay lamar juchanchiktas munapayachkanko porque kay lamar juchanchik pesca con riki tukuy rik chakchallo rik apuapus kay lamar juchanchi rikao kay corrientes marinas kasjanrayko rikao kay kunampas chay famoso anticiclón muy payawachkanchi rikao chay reloj pa contra changman se muy uchkan chay anticiclón rikao ciclón gaspañetas reloj pa rinanman rikao muyun reloj taya hawaichik chay tic tac nes manacho muy uchan chay brazo chan anchay hawaichik mailaman muyun entonces chay mi chay riki ciclón un ciclo imaginan pe ciclón porque ciclo riki tic tac chay tam chay ciclo ningo cada ciclo y anticiclón imaginan ticrampaman rikao hipampaman muyun rikao y chay mi chay anticiclón pero chay na kona kachkan chay entari que hay corrientes marinas el Niño el Humboldt chay kona cancha avance kay lamar juchanchik apu ri que no tin kay tratado de alta mar nishampeja
chay empresa kuna yaygaykamun hinaspas nin paykuna regulación nisqanta ruwasunchik riku wawqillaykuna pallaykuna chaymi nisqanku riki manaña ñuqanchik ni challwanchiktapas mikusunñachu chay allin challwallantañam apakunqaku ñuqanchikñataqmi chay mana valeqninta mikusunchik nispa nichkanku riku wawqillaykuna pallaykuna chaymi kay congresakunata tumpachkanku congrestakuna qamkunam chay permisota hurqankichik chay permiso huqkunam riki asuminan riki chay permiso husqanrayku chay responsabilidad nisqanta riki imapaqmi chay autorizarqankichik chayman rinanpaq nispa riki chaynata nichkan especialistas wawqillaykuna pancharaykuna porque kaypiq ashka especialistakuna rimachkanku mana ñuqapa rimasqayqa ima pasaqma sino kaypiqa chay especialistakunapa nisqantam kaypiqa riki willamuchkaykichik porque achka especialistakunataña uyariykuni y lliwcha riki nin si bien es cierto chay Convemar nisqanwan kay tratado de alta marja diferente ninko pero kay tratado de alta marja chay Convemar pa chay brazo llanme ninko entonces kay tal vez wake willakuqkuna mana entendinkuchu enaspari que nichkanko pantachkanko manam Convemartachu firmamurqaqa tratadotam chayqa sapaqmi clase nis wake boluarte defendiqninkunaqa y tayta Castillopa contrampe rimaqkunapas porque nichkanku tayta Castillopas kay contrampe rimarqa justamente chay juicio puncha urika porque paytarik sapapuncha chay juicio oralpe apakachachkanku chaypi que pay permiso tamañakuykuspan rimarqa rika incluso chay rimasqanta riki kay uyariykusunchik wawqillaykuna pallaykuna chaymanta kay huknin rimayta riki nalla rimasunchik. A ver, vamos a escuchar. Indignación. A mí se me acusa de haber cerrado el Congreso. Este Congreso que el día de hoy, y con su monigote que ha enviado a Francia, acaba de cometer un delito a la traición. Señores jueces, no seamos cómplices de lo que está pasando en el país. Yo pido, por favor, de que seamos más realistas. ¿Qué significa la Convemar? La Convemar significa, señores, señor por Castillo. favor, un segundo. Ya, un segundo, tiene usted la palabra. La Convemar significa ponerle una pantalla para decir que el gobierno, a través de un convenio, vamos a defender la biodiversidad. Yo, siendo presidente de la República, cesé en el acto a un canciller que firmó a mis espaldas el convenio de Convemar. Señor Castillo. Señor presidente, el suelo peruano está concesionado el 70% y no podemos permitir entregarle la soberanía a manos de extranjeros y de extraños. Señor Castillo, por eso termino, por señor presidente, que este espacio ha significado, es una tarea para amordazarme, cerrarme, tenerme preso, y desde acá pido en esta sala que desde acá al pueblo peruano, a la más amplia unidad, para que no solamente un presidente del pueblo esté defendiendo los derechos del país, sino más bien el pueblo entienda de que acá no hay un juicio. Buenos días. Chayna wawqillaykuna pallaykuna chay tayta Pedro Castillopa rimarin ari payriknin Convemar nispa rikaw pero niskanchik kay si bien es cierto mana firmarqachu chay Convemar nisqantachu sino tratado de alta mar nisqanta pero chay tratado de alta mar imaraykutaq chaykunata ruwanku chay hatun empresariokuna porque paykunam chay lamar huchata dueñayta munanku rikaw pikuna chay empresariokunaya chay hatun a veces huklawkunapiqa hina llaqtam empresario kay Perullapimi que estado mana empresario hasta Chilepipas empresario hina estado pune por ejemplo Chinape estado ya llapan empresarios huklawkunapipas empresario kunakachi Estados Unidos pues igual estado empresario a la vez canta empresas privadas kunapas rikaw paykuna beneficiakunanpaq kay tratado kunaqa chay tratado alta mar nisqanwanqa payqa llapa llaqtakunata nisqanku rika llaqta firmaykuya kaypi kay biodiversidad nisqanta waqaychananchipaq o sea cuentullawan rikaw hinaspa paykunaq yaykuykamuspanku riki chay cuentullawan qhipikunqaku llapa imanchiktapas rika wawqillaykuna payqa lamar huchapi kaqtaya llapa imanchiktapas chaynan kachkan y chaymantam kay José Cueto payriki hayachiyta munachkan hayachisunchik chay cancillerta chay Elmer Schaller payriki canciller imaynanpin chay mama Boluarte chay tratado de alta marta firmaron nispa ojalá kay marino kuna riki defendinman kay lamar huchanchikta rikaw
chay Marino Montoya, Cueto y Waki Marino Kunap, Yakim, Tawachus Marino Kunakachkan Congresope. Y cha Marino Kunapas, Serico y Congachinas Pachum, Allen Meningaco, Augilegon Palegona, porque cae Penistan Cherique, Miguel Grau Kunata, Miguel Grau defender Jarika el Lamar Juchanchik, Tachachique. Más hatón su carga que la mar Juchancheja, Chaimantami que 200 millas marinas man cortará puanchik y pero chainara kachkan que alguien hatón yara, Chaitami corta y tamunachkan con más taxa chaman rajuao gilegon palegona solamente a 12 millas marinas, ten haika tata apakon ni en 10% pues gilegon 20 millas marinas hasta 10% pues gilegon palegona. Entonces hasta nada chaya, casi 5% chayna nada chayawan, ya que Perú quedaron jaricao, aunque caipe quizás va a quedar diferentes, pero aunque ya con una palegona, caenas poco a poco de que brazo un conawan, manaña estado con asometico y tamonapting, yachta conata ari ni chinga coricao, y me nampe que mama boluarte chayta apuraman firma caicamon ricao. Manacho yachan, manacho asesor ninkan, emoción wancho, wakik nin korike, chayman firma carrera, yachas tiñam, ningrico aujilagona palego. Chayna tariki chayna llata, predictamen nishankachka, dictamen nishankachka, aujilagona palegona, chay perike niskanko, kay militar kona y policía kona chay violencia sociopolítica nisqanpi, o sea chay año 80 2000 watakama y más kama riki karqa chay violencia sociopolítica y chaypi chay militar kona wañuchiqkuna porque yachasqanchikna riki llaqta runata militar kona riki wañuchiwarqanchik prácticamente rikaw kay Ayacucho más afectasqa karqa tapis caso Cayara, caso Huanta, los marines de Huanta, acaso Pucayaco, achka nico gilegona palegona. Entonces chay militar kunata pampa chay kunankupa chay amnistía tariki ña chay dictamen nishanta firma y kuyankuña, pero chay tariki mana aprobachkanracho autorizaskanracho, ojalá ya kaita jawarimun manriki kay instituciones de derechos humanos nishankuna rika el CIT, el comité iguakejkuna rika tantos organismos internacionales kachkan rika chayt jawarimun manku inaspa puribichimun manku rika aujilagona palegona kaypi riki como kunan kachkan mayor parte militar kuna ukumanta y pampachanakuita munachkanku rika tinkay pampachanakuykunqa kunati paykuna riki wakej juiciopi kachkanku juiciopi kakuna chay juicio anulasqaña kanqa rika aunque inallarinqa natempas ya ñamiki kachkan amnistiawanña por lo tanto chay sentencia mana valejña rika ya es un juicio por gustos wakejñataq sentenciasqa kachkanku y chay sentenciasqakunañataq riki pampachasqa kanqa riki kay amnistía nisqanwan rika awqillaykuna pallaykuna. Entonces kay Fujimorismo manam kay amnistía taja kay militar kunallata chururarja chay tayta Alberto Fujimori pa tiempumpi amnistía taja ruarja hasta terrorismo kunatapas y chaypi karja riki chay Lenin korika chay Fujimori pa chaqchurimusjan ley del arrepentimiento nisqa chay ley del arrepentimiento manta manam Fujimorismo rimancho ni pipas rimancho chaypi miki chay chijap terrorista kunata riki pampa chay gorqaku y paykuna kunanqa sutikunawan riki yachakuchkanku riki llaqtanchik ukukunapi incluso riqsisqakuna riki awqillaykuna panchallaykuna más rimari kay programa llanchikpi mama oram apurama kallpachkanqa yaqa kunasqapas hinaña a ver tukuchaykuswanraqpas willakuykunata a ver kay willakuy riki awqillaykuna pallaykuna kay tayta PPK riki yachasqanchikna qayna punchaw disimulado yariki ayqichakuchkasqa ripuchakuchkasqa hampichikuqmi richkani warmimi wakpikachkan watukaramusaqya nispa yariki ripuchakuchkarqa hinachkapti riki policía intervenerospa riki qam kachkanki prisión domiciliariawanmi maytataq ripuchkanqa maytataq ayqichkanki nispa riki awqillaykuna pallaykuna kuti kachimunku avionmantallas bajarachisqakupas nispa ninku awqillaykuna pallaykuna hinatin kunanmantañataq wasinta cuidachkanku porque mana wasin cuidasqa riki payqa riki wasinpi kachkarqa rika o famoso prisión domiciliaria nisqanwan riki awqillaykuna pallaykuna wasillanpi preso
Entonces, kunanga chayraqsi cuidachkanku militarkuna ñawpaqninta chaymi pipikapa favorninpi rimaqkuna chay runankuna nisqan riki machuchata a propósito mana kacharita munankuchu kay Perupi wañunanta munanku machuchañam kachkan pobrellaqa wañuchakunqañam hallqapipas hinatan dejaykunmanku llaqtanman ripuchakunanpaq chaypi wañukamunanpaq nispakuna chaynakunataña qhiwichkanku wawqillaykuna panchallaykuna claro favorpi rimaqkunaqa chayna riki rimanqaku rikaw ya está pipikapa wasin punkunpi kajayriki allin wasisuran kasapsaw tiapayachkanku riki policiakuna policías y chaynitaq kay ruyaq pachayuq pikunay kampas waka servicio especial chikaw servicio especial agentes especial chaykuna chikaw entonces chayna kachkan riki wawqi challay pani challay mas rimari riki kay programa llanchikpi más rimari chaynañataq wawqillaykuna pani challaykuna kay wiraqucha riki kay wiraquchas wañukamun riki kay Ucraniapi rikaw yanqa riki rin qullqiraykuchik riq rirqa rikaw may chay qullqinpas wawqillaykuna pallaykuna kay wiraqucha riki Basilio Núñez Quispe kimsa chunka watayuq paysi abanqay llaqtayuq paysi riki qayna wataraq wañukamusqa riki kay Ucraniapi wawqillaykuna pallaykuna pay riki ejército ruso nisqanmanmi kuskanchakurusqa rikaw tras unirse al ejército ruso mana Ucraniamanchu sino ejército rusoman riki kuskanchakurusqa y chaypi riki wañukamusqa riki wawqichallay pani challay qayna wataraq y chaymi wakmanta riki chay repatriación nisqanta rurayta munachkanku kay wiraquchata y mana qullqin kanchu chay ayllukuna riki mañakuchkan yanapaykullawaykuya nispa riki chaysi riki kay apamunankupaq qullqi nisitakun riki $19,000 nisqan claro huk ayllu rinan recoge kutimuynin chay pasajillara chay tramitenkunaqa chay autorización ninkunaqa qullqipaq rikaw como $20,000 nisqan nisitakuchkan qullqi rikaw $20,000 haykataqa a ver 2 por 4 8 casi 70-80,000 soles chayna riki wawqillaykuna pallaykuna qullqi nisitakuchkan kay llaqta masinchiki kutichimunankupaq yanqachi wiraquchaqa qarituchakuspa riki wakman rin riki qullqi ganakuq raykuchu no sé peleamusaq nispachu imawan yarinpas porque achkaqmi riki rinku kay Ucraniamanpas chayna Rusiamanpas chaqrukuspanku chay peleamunankupaq y achkaqñam wañukamunkupas riki wawqillaykuna pallaykuna entonces ñuqamantaqa yanqa yarinku rikunan wañuramun ni ayllunpas ni kutichimuyta atichkanchu llakipaq kunan kikin risqanrayku riki wawqillaykuna panchallaykuna kay kamalla karqa riki kay rima rininchik kunan tutapi pajarinña riki mas willakuykunata qhipikurkuspa chaykamullachkasaq ripukullani pasakullani wawqichallay pani challay